pula barang dari pula dari packing gambar dia. Oh, mana tu? Mana debu? Nyo, nanti pula dah. Pu geda, pinu, pu karet, pu minyak pinu. Oh. Ini menaik berapa ke pula? Hmm. Le geda lah minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mak orangnya katrok dak entak bata kena sigli di kampung Bluk Geletut atau kampung Balai Baru Bluk, Kecamatan Indrajaya. Dak entak bata ke Bang Rijal. Bagi yang membutuhkan batu bara dari kerukuh atau kerungkuku, je telefon atau WA 0852 60 12 Nyo mak kampung Bluk Geletut atau kampung Balai Baru Blue. Intat bata ke Bang Rijal. Nyopah di depan masjid